Masa merut Nabi janjongan menghadap Tuhan yang Maha Suci. Ulangit tujuh jioh berjalan sampo batasan arasy kursi. Ulangit tujuh jioh berjalan sampo batasan arasy kursi. Nabi terlena di Masjidil Haram sajan ngenerakan Sayyidina Ali. Jibril teka jula malam perintah Tuhan Allahu Rabbi. Jibril teka jula malam perintah Tuhan Allahu Rabbi. Nabi lupakan ubah menzam-zam hati janjungan genep suci. Nebedah dada laju masanya bodara hitam berjantung hati. Sinan saudara nyata tak pandang rahmat ke alam Muhammad Nabi. Bedah operasi sinan mulaan jadi tauladan bamirut Nabi. Masa merut Nabi janjongan menghadap Tuhan yang Maha Suci. Ulangit tujuh jioh berjalan sampo batasan arasy kursi. Ulangit tujuh jioh berjalan sampo batasan arasy kursi. Selesai manodu doanya neberi salinan oleh Jibril. Pakaian putih bersih bandrang laju berjalan berangkat Nabi. Masjid Aqsa laju tujuan sampo kenan siat berhenti. Sembahyang sunat siat watenyan menghimpun kenandung Nabi-Nabi. Masa merut Nabi Muhammad menghadap Tuhan yang Maha Suci. Ulangit tujuh jioh berjalan sampo batasan arasy kursi. Ulangit tujuh jioh berjalan sampo batasan arasy kursi. Nabi terlena di Masjidil Haram sajan ngenerakan Sayyidina Ali. Jibril teka jula malam perintah Tuhan Allahu Rabbi. Jibril teka jula malam perintah Tuhan Allahu Rabbi.